Pozdrav, moje ime je Nenad Bojačić, mada me ljudi uglavnom zovu Neša. Frizerskim poslom se bavim 22 godine. Dugogodišnji sam takmičar na domaćim i internacionalnim takmičenjima, po čemu svedoče i mnogobrojne nagrade. Radio sam jedno vreme kao edukator za poznate frizerske brendove. U dosadašnjem radu sa klijentima shvatio sam da se često javlja problem u odabiru nijanse u odnosu na željeni rezultat. Stoga, pomoći ću vam da efikasno postignete platinastu nijansu kose za 2 sata. Dobrodošli na moj kanal, moje ime je Nenad Bojačić, ali me uglavnom zovu Neša. Vidimo se, pozdrav!